Улуксунады Бефирда Республика, Шене Хабарзен Ярыме. Студия Елизавета Цветкова, Пирень, Паянхигаларымра. Хунар зыршула духма майжук. Елджик районинче нума ялда кашхине сөндеттім. Пулы жынмар келенме келеші. Порхулын ешук, піре қадыл херінче болда тыцалараган зем нумай. Шулдалық вишлензе бұнымай кашне дыдымрақ пөдемледе думалы тапқыр живғарад. Шакнамай вырынды хайды дымлығы шенезем муниципалитетсен сакырмыр съезжен ларымне бұғынжеш. Хыйзен редінже пенитлажынна пірлештереген муниципалитет пірлегезен ішшенезіне Чуваш Республикин пушлығы Олег Николаев саламларя. Малашне де шанзабаны же тивишен пурнышлаза бұмасы унча. Вырынды хыйдыдымлығы ішшенезем халықпа мінле худшынын жен, візен халықпа мінле ішленін жен шыбақта пышланатте халықпа влаштыдымен шиғыныве. Шулдалық тұрышыбе ішлені сая гайманыне палыртыры республика ердюліге. Пурны жагірцел гереймен тіллевзін бешсіне вараға ғвармазыр малалла пурнышланаса шанныне пілдерже Олег Алексеевич. Елджі крайнинжи изембел аслы Владимеш кушка ялезінже бурнаганзем урамра кашсерен шуды жүкебе дарығашы. Хевел анзан ялда пурны шарына тегенземде бур. Шерін біремі жымірдеде хунар етса жүрегензембе, манын іштешсембе халық фронжен чывашенри уйрымен хастары земтел бүлжеш. Кындырла ертні твады зегет. Изембер ялінже шыплы хужаланать. Электричество юбизем жинже бір хунарда жоқ. Кушран еппежіш санда неменде курынмасть. Швед давно жүгінді, никшанда болман дезендей ват бұл. Мән, обычно каш бұл засын уже тұқмас бүгінде дула. Урамри хунарзыне каши пеліксе хетре шудащыға анжақта бұғытлыға шеш. Бір урам вішне хынана каяс пулзан, каялла түттімре е хунарба келмеді вейд. У меня в руке люксометр. Манын алара люксометр, ку прибор шуды шайне тереслеть. И бир хунар шудаган вырында дыратпыр. Візем урамра вище. Прибор вище 2D люмен кадардать. Ергебе келі жилень выл улты булмалла. Юбазем жинже ядарла лампочка зем шакман. Візем ағализем шеш. Кушка ялінже вара, лару-дуру пушех евор. Мы находимся возле образовательного учреждения, детский сад и школа в деревне Кошки-Куликеева, Яльчиковского района. Находимся возле пешеходного перехода. Как видите, уровень освещения составляет 0. Шып шак шулба ажазем шкула удаща. Парлак шулдада урамра гашсерен шуды жуки индек патне илзе шидермеде булдарать. Ялда бурнаганзем евырлыға пелеща, анжақта калама хыраща. Пирім пулдары лухушканебе халық фронтжын хастарызыне гурзан, веренде журджын алыгезіне шалдан пидерзе илжеш. Ялды лавкара ішлеген суду жежеш, пуринжінде калашря. Шулахи воготрайнде бір свет сарда пұрынма бұлдара меншіндесі шулағарде шуды. Ахиллахи воготра вадыш хышын час тетемленет, шуды болсан авандара хинде. Аслы Владимеш ялінже бурнаганзыне урамра шуды тузабана. Анжақта ингек пулны хышын. Темеже уйық каялла, күржі ялда шен жуғална. Кайрақ вара оның виллине тупна. Алексей шаказа жюрине, анжақта візем сыре хараны бе, урамра теттім, алыға ушмарыш. И шавынжын урамрада шуды болзан, шынныне де тупма булачы вғытра и вылда ташта герзагаймасчы. Халық фронтжен чывашенри хастарезем, елджік районинже бурнаганзен нужине темлігеліне. Шак шетменліге візем ялдырығыбе район пушлығы, прокуратура, шул ер хырушсырлық инспекциян ішченезем батнелізе шидеріш. Храмастырезір, то что вырлама агилет камда були. Халық ялда айтка самықсым сағал, күнда айтка шутлығына самықсым. Шаказан ушмастыр булни гамада да? Ушмастын, дегім думай шмала. Прадыр? Бірче ушмалағында. Мен ушмала, он как раз освещение появилось. Кащине алыгушма, урама духма, ажазыне шкула гларзаяма, ял жиннезем хыраща. Шиве жейдыва, кеске вғытра татса барасса жанаща. Шидес жылдан граждан тұрымен акне чырасыне кере хыш заксрада пурнышлама булать. Шағын берге тепленрех гарант компания балаштарать. Малдан выл еку пулым ыштабулны теслехрень ача журалны, шав территорире вырначны пайра шешкерлі худсыне тумамай гильня. Шемье шаврынне ышта регистрацияленіне можыр жеш суйлама ирік пулна. Игебенде шеремекемі шылдан урықла булать.
Шидес шудан кырла чуйхын перемежинжен, ажа шуралныне, шемье арганныне, ажа усрава илнине, я тулыштарныне, шин вильнине, кирек хош граждан тырымен акне шираган пайра ширдарма болать. Шавын бегех справка зімбе тебірхут илеген свидетельство зенеде, вол еку документа улжыну кердес сенеде, кирек хош заксра тума майбур. Юр жузан призем елдербете призем шунашкаба ярынма юрадаща. Хеллеги пужы вғытра пулыдыца ебанаган земде сағалмар. Юған жезем пырба виденмени візем пыржине васкаща. Шылав жезем азырғатарне де шуда илмеші пулышсем. Виктор водыр жулытла пулыдытма жүрет. Шак вғытра пір тенге келікменіне галат бол. Паянда бол пулыра. Пор хулыны же 12 сантиметрдан сағалмар пулыне білдерет. Хобарса 80 де алып қалдылмаш. Пор хулыны же шири пулды ұштадырын кезер. Шапла. Пор хулынышне негіжанда зіксетер слемесін меше шылау жезем. Анжақта Виктор күнбергеде илтмейін тепілмест. Пулышсене шылыне бұл примар илтне. Ат фирмбе қайшанда шылынмалы инструмент самоледе болы қадырзен бұри бірле? Юлдаш пор. Юлдажын шылынмалы қадырзен пурине бір плеймерімір. Ол бірінбе калашма кымылдумари. Пулы дасы хыне евр чир пульде жұртладып, дед Виктор. Вот я лично пулыжын келместіп шағында. Интерес. Пулыжын жынзам вряд ли жақсам пурде пулыжын жүре. Шағында келзе жүретсен, олда қадырзен елзе, транспортшыне ұқшап жерзе жүретсен, лучше лавкана қайзай, пазара қайзай. Пулы елзе жезен лайқырақ бол. Пулыжын мар тытны келі жетмен. Анжақта шуге бір жіне тұхны яланақ юлашки бұлма бұлдары. Ағы күжал шынтныранба вижі пулыш путны енде. Ебір пулыжадыне путны пулыжадыне шуанды ғарапыр. Вадын шауғадырақ шандал арасы. Вадын курасы ебір путны жинна шуанды ғарапыр. Вадын шауғанда пұқсадымазырақ сыраны пулы тудашы. Адыл сыр юған живзем пырбай виденеші болзанда шыв юғыме онда тюрех шынмасть. Ышта выл вайлырақ пыр онда шүгерех. Ышта юғым шүк пыр хулымрақ. Шуды пыр хулыны жы 7 сантиметрдан кайымар болмала. Шабын жүхне гына пул дытмай урать. Анжақта пулышсене неменде чармасть. Акшак иртнернергана тоқырмаш декабрде ингек сиксы дуғыры. Шыр пулыжы пор жинде кадозаза, пор жинден кадозаза кырзагараш. Вара вазине пирін шывав жазем Ядарва кимізімбе бірза кашныне шыр жинна яғын қодаржыш. Шуллада хелледе шылап жезем профилактика жезем иртереші. Халхинже де пулышсене азырғаттару худезем валешсе бадыш. Республика Гларамвалли Алексей Зотиков, Сергей Емельянов. Чаваш Республикин гимненке вине кам жирна, міллерек шин булны выл. Культура адаланым не выл, мілле тюбе хывна. Шактада ыттыйдыва Шубашкарды аллады хымыш кула жезем, пірремыш класс сегедінже сүтсе явреш. Выл тыван ятсем проект шайынже иртірі. На 5 троллейбусных маршрутах, которые я выбрала, и 5 автобусных маршрутов, 51 имя. Тыван ятсем проектра шобах Чуваш енри албыр паллы ендешпе балаштарашы. Герман Лебедевта візен ежінжех. Чуваш композиторне итларах республика гимнен кеввене хывагане булныбе білеші. Шубашкарда он яджебе урамда чарны балы дегзеплен зедрать. Тыван ятсем ятла гранд-проектче был игибайрандырать. Премже был троллейбусымбе автобусынже. Чарну яджизане вулаза, сазыба ширдарза. Тада пал шинзен яджбе хизеплензе драган чарну зем хыщын. Кыскенде информация ширасы. Взем бірге калаза барасы. Да вғытнумай мар, оны секунд кына. Шаккеске вғытра чий кирлине, чий пілдерішлине калаза бамалла, итлегене кызыкландармалла. Проектын тебір байы шкула дизембе телбулу земир тересі. Премеже Лебедев ураменджи алды хырмыш пүлі жүрдінже иртіре. Унда Герман Степановича пілні земде худшынжыш. Герман Степанович Лебедев бір туслы болна. Он байслеме тынақтасым ұлтсы. Ялам біртелкет мабылатсы. Хашпызыне шыңғырлать. Вот этими шадить. Сагында пиде зергелі болса бұйде сагында музыка болмас. Герман Степанович пулать, міле болмас пулдар. Яс таланты как багитар. Тебір сюрзе етрені президентар шыңғырлать. Пульде дейт, нақта дейт. Хавасла, юлдажа хавгаландарма, яланах пулышма хадыр жин пулзавыл. Сымах вожырине мағала тазать юхма миши. Аджаранбах был юры квебек закланачы. Тавра гурыме расначы унын. Пиде ырыгамала шин булза. Білдереше композитор даванезем.
Ачасен бе выляна, но вот арах уйлца гайна ачасен жень. Меншин десесен он печен что-то он шушламала булна. На вейпите чамак вейра интереслих пулман. Он хинчен бек шушламала бул. Менде булун ширмала булна. Тел булува социалы теделзинжеде гурма май бульджи. Плеве жереплетме викторина ергелене. Шендеру жезем хаклы барне илиш. Шагынбе куроксем мана пяти кележещи. Кужагу жандель болны информации щемало нас туза юлма положать. Кун бегине интернетра тубаймасты. Герман Лебедев переги, юхма меши, калазабаны мана в хавхаландарчы. Тебір тел булу кырлач уйгинже ерде. Унжухне самах Петр Хузангай берге буле. Проектда бурнышлаганзем едернебе шырбю районезинжи шкулзенеде шитме балардаща. Республика Гларамвалли, Алексей Зотиков, Екатерина Шеверова, Николай Скворцов. Шубашкарын чихитре вырынезенжен пірінже, күлеміш шивығынже, Чуваш патшалық филармония жүрже келен гаяна илемебе тұткынлад. Халі гунда теплі юзав әжізем бішленне. Филармонирева юғраганзем жын паян чын-жын уяу. Артистем тыван шурда даврынна. Курагана, шынеренде шыне пулдарулық кажызембе сауындарма хадер. Шынеліне шудыда хытлы культуры жүртіне пирин пулдарулық ушкінде пағалама әлгірже. Шак саман травманын іштеш Маргарита Мельникова пиринбе тюре шихынова тұқса қызықлы замансынбе паллаштарма хадер. Маргарита, сиресімақ. Тавах Елизавета сывлықсынада бұрывығы тіліне бұдырхизе плетелі бұра жүзем шак саман трайбер Чуваш патшалық филармония жүрдінже тинех был. Теплі юзавық үшін хыйын алығызіне өшірі. Кураганзем хавасыда шекленюлі кымылдымба паян пірреміш концерда жүйдіріш. Сыны жінже шак саман трай елемлі юрыкеве янрать. Чуваш патшалық филармония Чуваш культурине упыраган, онба юрыкеве урлы паллаштараган. Тада хаваслы шекленюлі кымылдым парнелеген, чунбакан мамай бараган азамлы вырын. Малашне шуды да хытлы залыр. Кураганзине демеллі боля. Кунда чылай халық вырнашма болдарать. Сцены жінже варашыня оборудование вырнаштарны артистіне эшлеме шавдері меллі боля. Паллах візем сцены зыртунзықлаза житне. Чуваш патшалық филармония артист жүзіне республика Ражешмар, республика Тулашынже де білеші. Паяны хигун филармония жүрдінже шер 2 жин вайхурать. Улды пулдарулық ушкане. Візем варашыл зерень, шылдалық серень. Вун-вун концерт па курагана савындараща. Малашне варавызем. Шинельне залыра, шинельне Чуваш патшалық филармония жүрдінже тулы хаваслычыкне нюллі кымылдымба үшлеме хадер. И бирде шак самантра парремыш концерт па келенет пар. Елизавета саназымақ. Паянги илемліде сауынышлы уява сумлығы наземде шетріш пөлі. Чуваш патшалық филармония візем мінле кымылдыйымба келінеға. Шинельне илемлі филармония жүртіне мінле пағалайшы. Тавах Елизавета чынағақта паянгуна сумлықына зем ешла, артистем бара мінле кымылдыйымба шыненне шурда щитняға. Тада кураганзем шыне филармония шуртне мінле кымылдыйымба ешінашы. Сумлы уявба саламлама Чуваш республикин пушлыға Олег Алексеевич Николаев тажитра. Ирывығы тіліне бұлдыр Олег Алексеевич. Перегаш. Мінле кымылдыйымба шитрырға уява, тада күнді ішсене мінле хақладыр, тадан де палақ шыненле филармония шурдынже бірреміш концерт курза келенме хадере. Палах хадер, палах пангигун, шакаш, шак филармония, пиде халхану камулбагильде, мы же здесь юашки жулда, эбер шак филармония, туза бедерестезе, самаях нумай выходомыр. Куе небе эбер терлеенле канашлу земир тердемер, терлеенле шувашсене, тогда яваплы идузене сути аврамаринде. Шамбада паян, шак педемешле эш пятни берги, Палах пиде пызык чунра хавхалану, сауныш, палах пангигун, панги концерт кураганзен шудинже хамда полныжен пренжен саунады, тебренжен хумханады. Мәжен дезесен терлеенле экспертсем гландырах, пирин филармонии зале, пирин филармонии пулдарларге темележенде, мәжен дезен кунда звукозапись, тогда ыты, Майзем Буриберги, пиде шульди шайра траган залзечен прибузады жинде Россия Федерациясында. Шамбада манжут пай пирин тепчелев куинде шакзал пайгун Чуваш республикинде бурнаган шинзем жен пиде узыл пиде культуры енебе икеленеген шинзене вали пиде интересле ябала
интересли вырын демеленге пулзадыдыр дезе тырышны жыр бушне унзер бушне балахынде Россия Федерациясынче терроенли культура индибешеген земжин пиди узылы вырында булма булдараган ен пулдыр дезе ишлемеле дезе шутлады берді. Шамбада панхигун артист семжинде саванады, хамыржинде саванады, перепурнеде самаях пызык шидюзем тума сенедеп. Чуваш патшалы филармония, малашне тылыка молдайым баизирде чуреме хатыр булитезе шанады пар. Палах, мен жендесен манжутпа енженде ебер пулас вағытра шидеспю вағытра пызык шидюзем твас дезесен, шав шидюнезем нумайлаға узылы булдыр дезесен, палах перененде экономика, социал, енебегінамар, культура енебе адаланмала. Шамбада мажутпа шак филармония, шак культурная енебе адаланма, перенжен пиде палы вырынжен задрат. Пиде вызыктау замаға берінбегалашма кымылтуныжын, Елизавета Серезамах. Тавдабуш Маргарита, ебір вара үтті хыбарзен батне гужатпар, Шубашкарда Олимп резервен иккемеш спорт школинже, хальхе вғыт үйтнебе тевештереген елдер шуле бұр. Халюнда искусствылы юргуна. Она ядарлы хадер пулышны бедваще. Оборудование мінле баға бұлныне, ебірде тишкердемір. Кунда гуллень шин ешла. Шамрыксем омыртмала жубаще, астызем аскамазыр ярынза сывлыхне ширепледеща. Школ жуменжи елдер жулежине искусствылы юрхурас шуғыш ағал журалман. Спортсмензен черетле омырдузыне хадырленме майзем шиделек сыр булна. Туныжын пиде хавас, комики темежи жу терсве галаза нихшанда булман юрдуны. Иты регионзыне шүрені май бір ундак юр постоянно дуне курны. Халь пирин чувашынче пурыжын пиде хавас. Ажазым савнаще часрах туза бадерзе, шак юра трасына хурза, омырдузын терес келече. Ку юр жинже скоростым веорах бол таза, мен жинзына шурандываще. Un жинже елдер смаскиде урхуашлейт. Шах хадер булышныбе искусстволы юртыващеде. Она нация проект жебе келешуллен туянна. Искусстволы майба туны юр паға енеземде бур. Вол час ирелмес, шагынде трасына чылай выгод упрама майбарать. Искусственный юрдава сезет, чималдан водоем думала. Водоем бане еженде он шива сивитмеле 0 градуса жидичен. Мене дезем пирен водопровод шиве плюс 20. Шамба на свиде спалать. Если шивай бир сивитмезен, пушка найбир шивавал юкнемай сивит сельгеремес. Шив плюс полнебе. Вара 0 градус полнебе. И верно шивне шилеле запад прогадавал. Анна майвал шанза юрбулать. Шул зерень рашта воегинче Шубашкара якутерень оста спортсмензем кереща. Яшсембе ерзем расширида да регионзем хушинчи елдер омырдавезене хадырленеща. Хальхи вғыды итнебе тивештереген елдер шулебе чупны, шындерю картлашки жіне тума пулышасы пірреде иккелендермест. Кызыклы булымзымбе халыға паллаштарас келеди. Республикарада да оның тулашынже хыбарзем хатырлес кымыл бури. Апла булзан пулдарулы да яваплы телевиденінже шлес кымылы шамрыксыне хамырбада ихралат бар. Шах хыбарба кыларыма бишлейт бір кызыклы булыма е район хулари шынеліге сынлаган видеозыне пирин бада саққыр тұғыр жер ширім ұлты. Ширім бірі пиллік, ширім бірі номер 5 шыңғыравлаза, е шырза пілдерме бұлдарадыр. Ебе вара сірімбесі бұла жадып, эфирда тепредер бұл ичен, чибер елар.